Umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe, reka twongere kukwikaze ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Nongereye kukwifuriza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru n'ibiganiro tuba twaguteguriye kuri channel ya M24 TV. Hanyuma rero jya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kuri buri muntu wese bifuza kujya abo wa mbere mu kubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya gatanu kuri gatanu mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hose. Muhawe ikaze muri aya makuru yo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Hano rero ngiye kukugezaho inkuru, akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru Rushyashya. Ni inkuru ivuga ko ngo Uganda yongeye rero gutangaza ko yiteguye intambara n'u Rwanda. Hanyuma rero ndagira ngo buri muntu wese uza gukurikira iyi nkuru aze kuyumva neza nkuko rero inkuru ibivuga. Hanyuma rero batangira bavuga ngo imiterere y'inkuru zituruka muri Uganda zishyira imbere cyane umwuka mubi uri hagati y'iki gihugu n'u Rwanda. Waba rero ushingiye ku yindi mpamvu nyitiriro itandukanye n'ibihari. Kuva rero mu ntangiriro z'umwaka ibitangazamakuru bikomeye byo muri Uganda nka The New Times, Daily Monitor, hakaza ibinyamakuru nka The Independent bwatsimbaraye ku bukangurambaga bw'ikinyoma bwatumye rero bigorana kubitandukanya n'imbuga blogs zikoreshwa rero mu icengezamatwara ry'ubutegetsi bwa Kampala zirimo izwi cyangwa se izizwi cyane nka Soft Power ya Sara Kagingo, hakaza Simple Report ya Julius Mahame n'ibindi rero bizwiho ibinyoma biteye isoni. Byose hamwe rero byerekana umugambi uteguye ubutegetsi bwa Uganda aho kuguma mu murongo wo kurwanya u Rwanda ndetse n'ubushake buke bwa politike mu gukemura ikibazo giteye inkeke ibihugu byombi kuva mu myaka 3 ishize gifite. Hanyuma rero itangazamakuru rya Uganda rikaba ryarashishikajwe no kwerekana ko umupaka wa Gatuna ariwo rero muzi ukumvikana cyangwa se ukutumvikana hagati ya Kampala ndetse na Kigali. Nakwita rero ku nshuro byagaragarijwe ko umupaka ari ingaruka yoroshye byatumye habaho ikibazo kuruta uko waba impamvu yacyo. Ibi bitangazamakuru by'imyagaciro ibindi byose rero bitajyanye n'umwitwazo cyangwa se n'urwitwazo rwa Uganda rw'uko ibyabaye byose bishingiye ku mupaka wa Gatuna, bikavuga ko rero nta gaciro bifite ndetse bigafatwa nk'ibinyoma. Kuva ku itariki ya 8 Gashyantare igitangazamakuru cyo muri Uganda The Daily Monitor cyari rero inkuru ifite umutwe uvuga ko ngo ba minisitiri bahuye mbere y'uko Museveni na Kagame bahura ku kibazo cy'umupaka, byerekana ko intego yo guhura ari ugufungura umupaka wa Gatuna. Hanyuma rero turasenga ku itariki ya 21 Gashyantare inama rero yabyara umusaruro wo kongera gufungura umupaka hagasubukurwa ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Ayo ngayo rero akaba ari amagambo ya Monitor yanditse ko yavuzwe na Nelson witwa rero Nelson Ncangabasheja uyobora rero umujyi wa Gatuna, itamenyesheje abasomyi ko ikibazo atari umupaka. Ibi ni ibinyoma rero bya The Monitor bigamije guhisha ukuri, bikaba rero ari ibiheruka byiyongera ku bindi yanditse hamwe rero na bagenzi bayo, no mu gushaka rero kugaragaza impande zose ndetse rero no kutavuga iki gitangazamakuru ngo kivuga ko itangazo riheruka ryangora mu buryo rero butari bwo cyerekana uko ryifashe umwanzuro cyangwa se uko ngo ryafashe umwanzuro wo kurekura imfungwa. Akaba rero ngo ari byiyemejwe n'ubutegetsi bwombi bwo kudafasha abahungabanya umutekano. Bakomeza rero gusubiramo nkaho ari intero y'indimbo ko u Rwanda rwanze kugaragaza ubushake bwo gusubiza ku murongo umubano nkuko rero Uganda ibifite. Ibingibi byanditswe n'icyitwa Soft Power ku itariki ya 20 Mutarama zivuga ko rero ngo kuva umwaka ushize ngo u Rwanda rwanze ku bushake rero ruca intege uburyo bwose bugamije gukemura ibibazo byarwo, harimo rero kwanga gushyirwa rero cyangwa se kwaka gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda yasinywe hagati ya Museveni ndetse na Kagame akeneye guhita yubahirizwa. Nyuma rero iyo batavuze ibinyoma gusa bayobya abasomyi ku bushake. Ku itariki ya 2 Gashyantare Simple Report ya Julius Mahame yanditse rero ko Museveni na Kagame bemeranyijwe kurekura rero imfungwa ndetse no guhurira ku mupaka wa Gatuna. The Independent ya Andrew Mwenda nyuma yaho rero yanditse ko u Rwanda rutaritegura gukora nk'ibyo Uganda yakoze agendeye ku kuba Uganda yararekuye abanyarwanda 9 muri Mutarama
bari bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Ngira ngo rero ibyo ni ibijyanye n'ibitangazamakuru byo muri Uganda, ndetse rero n'uburyo bigenda bihembera urwango yaba ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Biteye rero ikimwaro kuvuga ko amasezerano atarimo kubahirizwa kuko u Rwanda rutarimo gukora nk'ibyo Uganda yakoze. Kuva rero umwuka mubi watangira, u Rwanda rwakomeje kwitwa cyane ndetse no kwita cyane kuko rero nta munyaganda wahohoterwa nk'uko ari yo politike yarwo. Nta kimenyetso na kimwe cyo kwihora rero kigeze kigaragara gikorerwa umuturage wa Uganda. Byaba rero ari ukwifuza se ko u Rwanda rukora ibikorwa bibi nk'ibya Uganda. U Rwanda se ntirwigeze runanirwa guhiga ibihumbi by'abanya-Uganda bari i Kigali gusa ngo rero rubate muri yombi, hanyuma rero rukabakorera iyicarubozo rusubiza ibyo Uganda irimo gukorera abanyarwanda bariyo. Niba rero Uganda itegereje gushyira mu bikorwa amasezerano ya Angola, ariko abanya-Uganda bashyizwe rero ku nkeke, cyangwa se abanya-Uganda bashyizwe ku nkeke bagatabwa rero muri yombi bagakorerwa iyicarubozo mu Rwanda, hanyuma rero rukabashyikiriza Uganda nk'uko ibikora. Iki kibazo rero ntabwo cyazarangira. U Rwanda rero ruzishimira kurekura abanya-Uganda rwafashe rero mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ibi bizoroha cyane kuko nta n'umwe rwafashe. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Ambasaderi Ibintu Byongeye kuri Twitter ku itariki ya 2 Gashyantare, mu guha rero abanya-Uganda amakuru y'umwimerere. Itangazamakuru ryabo ryahisemo kubahisha. Kandi rero gahomamunwa kagaragaye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, umudepite uhagarariye Rukungiri witwa Rolandi Mugome yavuze ko rero aho ahagarariye ubucuruzi bwagize ikibazo bitewe no gukomeza gufunga umupaka ku Rwanda. Mugenzi we rero uhagarariye Kabare witwa rero Ajari, akaba rero bamwita Ajari Baryayanga, yavuze ko rero amashuri mu gace ahagarariye yatakaje abanyeshuri 2,000 bitewe n'ifunga ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Abadepite rero bakaba bari muri, cyangwa se bakaba bari kuri kuzaba, cyangwa se bakaba bari mu kuri kubaza guverinoma yaho rero impamvu yo kuzarira mu gukemura ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Cyakora rero kimwe n'itangazamakuru rya Uganda bishoboke ko rero biterwa no gusumba. Gusa rero ibitangazamakuru by'icengiza amatwara, abadepite batekereza ko igisubizo ari uko u Rwanda rwakora nka Uganda. Perezida w'umutwe w'abadepite witwa Rebecca Kadaga yasabwe rero guverinoma ye kujya rero kwerura ikabwira abanya-Uganda niba bagomba gukomeza kujya mu Rwanda cyangwa batajya. Abandi badepite nabo rero basabye guverinoma kubuza rero abaturage ba Uganda kutajya mu Rwanda kugeza igihe umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uzaviraho. Kuva rero u Rwanda rwasaba abaturage barwo kutajya muri Uganda kubera impungenge z'umutekano wabo utizewe, ariko rero rukizeza abanya-Uganda ko nta kibazo bazarugiriramo ndetse umutekano wabo uzakomeza kubungabunga rero nk'abaturage barwo n'abandi baturarwanda. None rero gusaba abanya-Uganda kutajya mu Rwanda byaba bishingiye ku kintu. None rero niba inteko ishinga amategeko ya Uganda idasaba guverinoma gushyira mu bikorwa amasezerano ya Angola, ahubwo bagasaba ko ibuza abaturage bayo kujya mu Rwanda, bishoboka ko bite rero gutekereza ko ikibazo hagati y'ibihugu byombi gishobora kuzarangira. Ngira ngo rero ni ibintu byinshi bikomeje kugenda byibazwa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Perezida Kagame yahishuye ko guverinoma ya Uganda yamusabye kubwira abanyarwanda ko umutekano wabo wizewe muri Uganda, bityo rero uko bakorerayo ingendo. Ati rero icyo ndimo gusabwa gukora no kubwira abanyarwanda ko ubu ngubu rero batangira kujya muri Uganda ntacyo bikanga. Nibyo rero ndimo gusabwa, ariko rero ndacyabifashe kuri ibyo rero kuko sindizera ko nabwira abanyarwanda gutangira kujyayo. Hanyuma rero ubwo iyi nkuru yasohokaga, amakuru yamenyekanye ko umunyarwanda Emmanuel Mageza wari ufungiye muri kasho za Uganda yabonetse yapfuye nyuma yo gukorerwa iyicarubozo ryatumye arwara rero mu mutwe, nk'uko amakuru yavuye mu gihugu cya Uganda akomeza kugenda abigaruka. Urwego rushinzwe iperereza mu gisirikare cya Uganda CMI rwamutaye mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe bya Butabika, aho rero yapfiriye ku itariki ya 21 Mutarama saa 3 za mu gitondo. Nta n'ububasha cyangwa se nta n'ubushake bwo kumenyesha u Rwanda cyangwa ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Niba rero umugambi wa Uganda ari uguhisha impfu zabo yakoreye rero iyicarubozo kugeza ku rupfu, umuntu yakwibaza umubare w'abanyarwanda
bangaye bapfuye urupfu nk'uru nguru rwamagaze, ariko ntibigere cyangwa se babitangaza. Niba rero Perezida Kagame tewe impungenge n'umutekano w'abanyarwanda muri Uganda, urupfu rero rushobora gukomeza kumutera impungenge kurushaho. Reka rero mwese mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Tuvuze byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'izi nkuru, bwakwira bugacya rero. Gusa icyo buri muntu uwo ari we wese no yifuza n'umutekano, ariko cyane cyane ku banyarwanda bagenderera igihugu cya Uganda. Umunsi mwiza, ibihe byiza, inkuru zacu nakagaruka. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera. Bye bye.